Dan chauh Ziaktu.M.Lusei Palian bung thumna Masia tiril rungai to na chu kan chhiar ril hian aloma chu zan hlim om avani te lul em puzik puya lom na po chuan wana tung lo chawani ma se hun hi du apo din mai the ani lo aliam zela zan ria chuan ui takin anin mang tha ta a Kela remmoi ma pui chuan an khwa a higher lecturer thar a om ti chua sha a tunge ani cha chu a shelo na a mu hun chu ala nei ve nge yang nun hluilung chhirna chuan ni tina zuya ma se ngai dam ngai tu chuan ngai dam adil tura chu khonge om sha silo atan hian thinlung mun ruak ala nei angem le Shwaya po in chatakin na azoma sikul voi khatma alatlai lava thlanga lai chu athok veta a athona sikul po Independence Day parade tura thlan anni a karle lok ani to awangin anin bat saina sahle a sarthana hovin an parade tluka sar shwaya po ina troi om vena sa a pakhatna ni nge an tuma rin sangi le ma sha ti po antel ve a ni sa hnwai ding reng mai chu anning thei em thunga ma sha ti po abiang asen tai tek zela chu tak chu shwai chuan tha ati hleia Shwaya po in driver chorin a motor chu thei angin sum tho chwa nan amang ve lop lopa ati zia phiana rin sangi le ma sha ti te po in andu huna asar shwaya ina lekha anzer thina shwaya hian ma sha ti hilana upang dewa asha ta wangin thupui engma thinlung deng chi a hlan du ri lawa ma se hlan hi achak em si thin kechi pilama in mangina in khompe phian thunga Kela remmoi training po in athona munlam apan le to a atu ka Independence Day a MC tura somna lekha amu a aphurte chiam lona in ti hlo thlin nge atum thunga khwalian tur hi Home Minister Lalngaihzuali ngalnen police lampo in ven himna an uluk hle a Independence Day alo thlengta school contingent po paruklai anni a namphuan zar ma chuan an parade don ani Announcer Dr. Mapui po athlengma le a an khovi CP purema po chairman torani a puma an report apenga civil SDO po in development program asoidonani ahuna thlengta program zo chuan Dr. Mapui chu ahoi kwala sikul naupang nula chantir pahni bula omtlangwal chuan amit avala tak em ashat noni chiang mai sikul naupang meiche pahni chu lasi alo pe a pakhat jok chu ahwat lo mel em mai le ngala Sarshwaya chuan announcer o chu ashat no angviawa ma se aringam cha silo ma se ngai to a pasal nei san to meicha mana atana engkim ahwam thin chu aril rualo thar le a ngil sha madu a ma se mangai na hi chuan thengil kan tumte zok hi kan thinlunga ancham renga thal fawanglen kol engte hian thinlai aron ti thar le si thina Dr. Mapui mitchuan khodang hoi thei to meu lo ground chaklam sira tlangwal pakhat chu athli renga Mapui rilu chuan ahoi kwalanga atukhum atwayanga atia adik tak ani chiang lutuk wanal shwaya ani kum enge mozat azon to mishing ngaidam adil tura chu amuta mi puile sikul nau pangkara chuan chak min thil dangai to lovin atlan chhota a Shwaya ron hoi chuak che chu nula pakhat chuan aron kwa thlopa ma pui chuan za adon theilo biang si in aku avongwonga amit tui chu dan rual lovin asur hian asura vanal shwaya ini tiro a o chuak tha theilo atop lamphei khi chu arimang lo min ngai dam ro o chu thil chiang takamutu ma sha ti chu avana em chemte shiama vi tlangjok angani arilu chu shemmun meisa ain asazoka om ngai na renga shelo amit sula shwaya chuana maron kwa tu le bemol tu chu chiang takinan ena atol hnunga muiphun hian Dorothy Masha ti chuan chu ming chu asha ta chang chuan thinlung nat na aneita amita chang chuan mittui afar zoya sarshwaya chuan alo muhmana Masha tiri ru topic na lutuk chuan panlam tu shelavina tlan thuta a in hit hlopa
Independence Day parade naupang parade le chulai hmuna omte chuan Dr. Mapuin an hire lecturer thar akwa avong vong chu an thlir thupa chu mai ani lo Dr. chu amit tuel tla zui mela chuan in chhirna khat thinlung apu a chu thinlung mangai tu zong thin chuan mana ain nga ngam na mi pa chu amuta si Marshati thinlung ipikna mai si chuan ngai to mu mal anei lawa nei thei po hian amoi lo apan lampo a shehek lo ain nga ngamna anu po in mi parin tla ka angai chu an kho ayus doctor chuan bitui tla zoi zoi in ngai damadi lai amu a chu mai ani lo mai in si in a sina ko ani mi pa hi an lo vamak om ngai ve Shwaya chuma pui kwa pena ata atal chwaka ma shiati tlan na lam chu a ngala angai na shelo takin ma pui chuan a thlir ha a thuilo te a chuan a phata a kokia chuan a pota adinga ma shiati chuan rang takin a phi thlak sakngal ami tui chudan rual ani lo moi khur der chuan Dorothy ti in shwaya chu mila avana tlok tak em Mashiat Lalngaihzuali kalro kahwa che vanal shwai kaholut tuk che min kalsan ro sikul naw pangle mipui omna hmuna tangin ahladeu to a rin sangi aron thleng thlawi ngala shwaya chuan Mashiati kokia chuan vakwa atuma ma se ranglu tukin athing thla a shwaya chuan akwa betlui tat na a Mashiati chuan shwaya o ma te arem lai a achum noka Dr. Mapui ading lai le a ma se in siam rem thuta an staff ki ma alokala khongain hovat kadu anin shwai hota a ki mahian Dr. Mapui hinga even china tun loka athil mu khachu ashathiam theibik lovani ma shati chu shwaya chuan motora alu tira rin sangi atelvia adulo hlena a mi zinga talwak a she si an ngoi kara ma shati te in an thlen chuan rang takin an chuka shwaya chuan in chung thlengin a zuya ma se ma shati chuan khonga in min chwa san ro ati a chu thil lo mutu le shetu nuki mi chuan makati hle a ma shati chuan aruma pan ngala rin sangin azuya khuma chuan abuka a in ni hlapa Dorothy ti chu engti na takni yang mo shwaya hian Dorothy tia ko mi pahni anei ta shwaya po a chuak le ringota a inlua lam chu apanta a thil kaldan a thlira makati hle mai engtin nge kelal remoi kha helai hmuna hian alo omngot le a thunnoka kirle ngai to lo tura angai anun hlui a chhut kir venga darkar engzat nge chutianga a thut chu a shilo a kongka chukik tu an oma a har chuak thuta a hoi kwala alo tlai to hle a ania sin swang to na thule hun kal to ngai to hi chuan hun hi akal zung renga sin loludro Dr. Mapui mengsen ru minaron luta a phuzok nge a chu me chemit meng chu chiang taka a han en chuan angel naute a mu hialin a sha a in thiam lo mel takina dinga lo churo soitur awawang tak em ma se soidu tam takan neya an soi chuak thei silo muam chu nin an dang der hi ani deuh ber mai pasal nei to mi nupuin mipui pun khomna tlangwal ko angot turem ni kelal rem moi Dr. Mapui chu athin lunga vana em pasal nei to ati lai phei chuan a ip choya shwai chu a en vonga amita chang chuan mitui chu alwang ya nula na khat ngatin a mangai ber kum heti zat azon to hi akwa thiang lovem ni tunge thiang lo tia ati de ha a engtin a mi nu pui ni to kha tu ma nu pui kanilo mai anilo tu ma ta kanilo tuna ka ma chu wang hian pasal nei thei kanilo chu thu chu awamak em arin lo taka chan na amu awang chuan shwaya chuan makati hle a enge omzia min hnola min kalsana pasal min nei san tu ngei chuan tuna khabula hetiang thu hi isoi tak mai le kapi ani reng dona sin shwai hian Dr. Mapui hi pasal nei to a char angaya achunga engthil nge thleng ta le hetiang taka oma abula thil aron soi tak mai le
ani reng asin kela remmoi awang hian nun khir le hun khir tak a machona zantam a chhing lova ril ruha na thinlung thon thu soina tur anei silo hun kal to ma ni se chung a thil ton de chu nimina thil thleng ang mai yana la chiang em thung si ama awanga mei chetam tak nola hoipo hoilova hunbi a chhiar lain tuna a school no pangma shiati a thinlunga pedon che a hetiang hi thil omdan ani si a shwaya thin chu arim thuta kela remmoi khongai min chwa san theyangem atita khol maya doctor ma pui hian shwayan a ming pumin ala ko ngai me lauti a sha a thinlung chu a trek zoka doctor ma pui chu a angzwang na a engma soilo ami tui chu a sor zung zunga kongkhar lam chu a panta chat chata alo le hoile a ti hian aron ti a vanlal shwai kapmangai om chuninya sin ihming hi ka thinlunga engker to a chu ming chu no re thei ani to ngai lawang engkim isha thun chuan min ngai dam nge ka ringa sin in su thlop thlopin a chuak ta a shwaya chuan a chunga thil lo thlen dan te nuai chu makati hle a she thiam thengang lovani ma pui khan pasala nei to khan a she si ma se tu ma nu pui le tu ma ta kani lawati le boxi engthil hinge a chunga thlengta kela remmoin pasala nei sandona atwar hle a pasal tur po MCS walngat le ngalani a khanglai khan ma pui hi a phu ngang lavani chuwang chuan phaya coaching kalina liamta a anuwa Mizo rama ron chuak le in hayar naruak adila athokta a kumrei pola service lo ma seril ruwa chuan MCS lani venge hi tum tlata ala injir ru vetareng ani a mei che mangai chin pasal nei to tura angai anna thona tong ta thut si ama ngil lan ma shati amu a kumnau pangdeu ma se ngai na ema engkima hian thahle a hla in a sha a tin a thinlung ma pui diriam to chu thoidam ani don me ka tuna hetiang thil hi a thleng ta si thuthleng se ya chuan a thuwa a ching wangwanga kongkaron kikri chuan ati hara mingkal san ro kati kha shwaya chuan atiram maka kongkhar churon in honga nukimi chu aron luta a mel omdan chu adik chia lauti alang chiang ngei mai ehe nukim nangma elo kati pal o shwaya kabelok du che a hu phur om ngei mai ole nukimi hian a fanu duat parade lo ho mi tuine na ron tlan lut a mu chuan makati hle a ama room lama atlan lut ngala nukimi chuana umzuya abechina boyi na ineyem ni mi inan chai che emni I ushwaya na hau che emni abechong lo khuma aboka ai ni thlop hlopa nukimi chuan alua chula ma shati aron tho thuta anu chu ena achi chu a phelmol mola anu chu pe a nukimi chuan angai na shelo zetin a ena nu ushwaya hian bial nu nei kan doctor so asoi chuak rezo manglo mitui tla chevin asoya mate ani theilawang keima nge ini ushwaya chu kazuk bia ange atia ma sha ti chi chu do kana ada a achwa ka in noilam apan ngala chutia thinrim taka afanuta na an in noilam apan chuan an doctor ma pui mitui tla zoi zoi ron chuak chu amu a afanu thu soi kha adikaring ngala ma se tinge mitui tla chunga ron chwa mai le bung thumna atop ta e